abanyarwanda ko bayiteye induru ngo mutukazo bakaziba polisi ya Tanzania yakora upfe kihembe mutukizo yazikwata imyaka ibiri hwire kurango bakaba batiri kwateza kunyura Tanzania na Uganda tubakwatse mutukizo so tubasima motokina nizo zirekwirwe ezo mufuso fighter eyayibirwe rutoma kashari tipazi ibiri okurugibanda hamwe na kamwenje forward yechika cha mignon eyayibirwe kuruga Masaka eyimukama wayatizire ariho motokeza asigarayo ezabanya Uganda abatarya izo motoka nimuza kuzihandurira hati twatahurtiro eziriyaho nizo kuzikoraho naho kandi abanyarwanda abo okwabo kushemerwa munonga ahabwa indoberi akuba tukabata kukitekateka mu kije kubako so nimbasa kwebaza abantu abanyambiro okufuna nko kwero kusha nani nyenda omusumo bakwasire ne motoka yitu atusasire damages terwa tia gas terabire yabusha twangwire na ambasada wa Tanzania bakibe motoka zitu motoka bazitwara chonka no kuziherwa ryo taro nabakoza Juliet or vice chairman wa Mbara district yashababembezi biyangari ya Tanzania okita abanya Uganda abo motoka zabo zayibirwe okumara emyaka 3 batari kuziganyurwa mu. We would like to request the Tanzanian people to at least help us to get the culprit and pay our damages. The Evans Tarima, Abga TV West, Tanzania. Webare Evans Tarima twagumizamo na namakuru Uganderi izoba yayegita ahansi yona okujaguza ekiro cy'ebyobuhangwa bwensi echa World Environment Day echo mwaka gw'2025 emikoro yakorerwa omuri district ya Kabare ahansi y'omutwe mukuru oguri kujango United Against Plastics ekiro kumanyisa ngo abantu bona bakwatanise okurwana sovera hamwe na n'obucupa ebya plastic. David Kwesiga Bahati, Minister w'ihanga bw'emishuburo, niwe yajekera President Yoweri Museveni amukorogu kandi yashaba ngo ubo bujunanizwa bwa buri muntu okurwana sovera n'obucupa bwa plastic. To discover the wisdom of those who lived before us, the innovative utilization of natural resources such as papyrus reeds, banana leaves, and banana fibers for packaging remains a sustainable and environmental friendly alternative. Minister Bahati nagira ngo vera bwinji no bucupa nibikororwa mu ihanga konka abantu nibabinagijura kandi obwo buryo bw'akababahangwa mu Uganda. Uganda produces annually about 7,000 metric tons of plastic, which means that we can produce approximately 3 billion shopping carrier bags. This results in huge amounts of plastic waste into the environment. Abanyamyogo mu byobuhangwa bwensi bayoreka ko hashemerire kubaho kubingira kimwe overo mu ihanga. Akavera kaletire mitawana ningi kajire omumufureje kajita hazo mwizuzo gwita abantu ko mu Kampala turagira umwizuzo burizo benjura yagwa bwakavera obuvera bwitirente bwitire mbuzi bwitira abantu. So the best way is to eliminate totally single-use plastics and we remain with reusable plastics. Many of our residents voluntarily vacate wetlands in compliance with the government directives. However, these individuals now find themselves in urgent need of alternative livelihood support. Amkorogu hatongoze bwa report ensi y'ebyobuhangwa ya National State of the Environment Report 2024 n'entebekanisa ya National Environment Research Agenda 2024 kusiya 2029. Omugandi Uganda neba neyegita amahanga ganda kirwa cha Africa okujaguza kiro cy'omwana wa Africa kandi ekire cy'inchijaguzibwa buri 2016 kwezi kwa mukaga buri mwaka.
abwa district yisingiro ekire kijaguzibwe nyomwazyo kandi abazire bari kunaga ijoro bujunanizibwa bwabo bajumirirwe abazire bingi bakumanya ngo project ya mukwataraho hatu wo mwana mu rugaho ushanga ntubagurire nkito abazire bari mu Ministerial mbazi tubahereza uniform ushanga no bugano mwana etanyikire tungurukire atakubasa kugikoreza abazire batekatekire kubi batekateka ngo abana n'aba compassion amukorogu hariho umwana uhirwa mu cyakugambe biri kumushasho mukura kwe abana bine ebiraje byakwambira n'uburyo bwabo konka tibikuforowingoje so government ebiragiro mutebiraje byakoza ku buryo bw'abana cyangwa umwana yakuwe na shumu umwana yakuwe na ryeje konka abazire polisi y'abana emere no byakweta kumara kungana bakakwinga ibinde kuri so mwana agabaje hari abazira borekero butashemerwa bwo kuhinduka kw'emiture y'abantu ekiriyo kibateganiso mu kuza abana babo konka nitwa abana mutremire murekeraho amayirungi murekeraho ibanda umwana no mutsindika ishomero atoroka raro mu kibanda umwana bakugira ngo genda uzo mu kirasi genda uzo mu kirasi ureke kwebusabusa oketororo ko ketororo amakuru agasha kwa Job namanya na Ruth Nwamanya. Minister wihanga omunshonga z'amataka Samayanja atahira omunshonga ezitaka ry'abapolisi babiri abatwiro micejano yitaka omuri rya Kihura omuri district ya Ryantonde ogu abaragiro kuba echo kureberaho obwe bari kutereza enshonga zabo zitaka itaka rya square miles 2 erro kushangwa ha ranch namba ya 5 ruwera rya Kihura mu Ryantonde district ndiyo rukurwana rw'abapolisi babiri abarumweka ya commissioner Sara Mwesugwa nabeka ya ASP Dennis Musinguzi Steven Wamazima na Mebo Muhozi Minister w'amataka atahira mu nshonga zabo kandi abashabiro kubecho kureberaho njagala okuvumirira okusoka bofisa mwembi gwe Musinguzi gwe nawe Sara mbavumirira n'okuvumirira okusembayo ekintu kino tekyandize wano bwofuna court order okolotya ogenda ku polisi negenda ozinga polisi nebeerawo ng'oginforcinga niye ate tuyita abagrooms kinkwasiza ennaku okulya nti waliwo bagrooms abali wano bakuba abantu basala abantu nga wano waliwo polisi kati mwagala kumalamu kitiibwa kya pulezidenti wa Uganda okurugeraho amakabiraga Sara Mwesugwa nahamya ngo itakera karugura kandi abeka ya ASP Dennis Musinguzi nibagira ngo nho bazarirwe twatuke waradisi bone bayitanze nenzija bulala ne batajja ne babakubira amasimu ne bagamba nedda fa amasimu gemukuba tetukiriza fettaka ery'ettaka Sara tetumumanyi. We have been occupying this land as far as I was born in 1982. I was born here, Honorable Minister. All people here who are neighbors, LC1, LC2, Vice, they know. We are born here. Itakeri obwa hateragarukiye Sara Mwesugwa kandi Minister aragira byo kwerinda okutaho ubukume burukumara okutuusa nga omusango guli guwedde nsuubira wagenda kubeerawo sanite nga bulijjo abantu bano bakkiriziganye ekituufu kyogerwe nga kooti bwe yakyogedde bafune emirembe okutingana n'ebino bye bakola as families birekeraawo abokuba ekintu ekibeere kyagiri hari Minister nayebare tugarira itaka ryitu abuko tukarira turaribire tukarugura mu mateka tukarugura na sobani tusko ya mairozi nabo cyo ranga simu gasha kwa Sande K William bari munonga Sande K William twagumizamo na namakuru abantu na nabarukora omuri town council ya Rushere mu district ya Kiruhura no bashaba bebembezi okoresa obushoborozi bwabo okureba ngo bakama bamaju mu town council bayombekera abapangisa babo za kamena bwanyuma y'abaturo kwetombwitwa
ebyombekwe byine kabuyonjo ezijwire na nebyo ebitazine bitandikire okukingwa konka tikikamanyirwe aho abantu barije kuba nibejunira. Ebyo buyonjo mu rushere nibyayakiriza aha byombeko byingi ebiro kuturwamo abantu obutagira myanya yo kwijuniramo. Kugira abatura bari kupandisa amajwaga kabuyonjo nyingi nizijura kandi ebindi byombeko tibizine kandi ngo bakama b'amaju ninga landlords tibine akatezo kona okumara henshongeje konka ati kitwa abantu tweterero mulanga batungire uburyo bona batungire toye nyuma na nenyima zenyine zo kurebeza abapangisa na zenyima tizine ma toilet ati nka waika henyima zone toilet zagwire anisa toilet siro mponso zimubona rwumuzi nakweko nakwiyamira kandi nabona nabukwata Town Karaka warashoye Town Council Joseph Arinanye nagira ngo yahirize kuhandikira bakama be byombiko ukora hanshongeje bakweza kurema tukinge bizimbe ibijebe ntebirenke bigo tushenya kwaburakare tukweza kurushenya security ngana abantu abo abakubasa kuba binde bizimbe bitiniki ogo nagira ngo hina bakingire abo butagira myanya yo kwijiniramo ande bakaba babe bari nabirukanga kure ngo batekaho public bateka toilets zabo twine kine kizimbe harubazwa bwa police nacho tukitekaho siru ba emptying kuba emptying kiri use kunkantu manyango je tell lasting solution abo kugira ngo emptying mutabone yashire kugumire because nature ya toilets twine ni pit abatura bine ko yarakira ngo haba hatagizire cyakorwa boyerekerire guterwa shishi umuntu narugoko aiza arono kusesa habula gashaka Paul tuyamureba Paulo turiyamureba murebe witu wa TV sto murunje ntukusima aho uri kutureberaho na kandi na nukutorana okureba TV West studio makuru agacencire konko tubikize tubanze tuhumureho kace tugaruka namakuru agandi agarukurataho negakushikibwaho Mobit nerwo mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba kundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe agarukurataho omakashonshero cyekitwe byamagara twakuretera habwenshi omuntu ashemeriro kubyama agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba kundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Nege sanya nyigisana munde banyemeri ira sinyimko nkwatira nimbasa kuterebkankwe wena nisaba kya sinyimko nkwatira bakuba nimpura na nyamagara tigarumu mwena nisaba abataka abakuru ba government nimbasaba nanyi ndache kufa munde kure nanyi ngayipara kwa mugize wa gamba ngakarara agwa mahembe tikwenda gisa nyina mtumanyi amazima nuko genyine nubastera amahembe turachekaba nundacheka begisa negisa nimpurenda yo neziro muteni guntera tikuma cyo gukora mera nisaba ngabembeze ba government bwabyo burwire bukubasa kustayira muturondera karantini musteka abantu batwitire twakurwa mu cyaro twahunga cyo yo ni nkigamba Habuzi ahabyo bwegese nibikushikibwaho at Advance International University ko mwana natware cya kubasa emyanya emitwe yite kushana kandi ekindi kikumasanga umuriranwa ko arabe yabakananka muriranwa ko arabe umutabani yaba doctor ninga engineer ensite kwenda ba doctor bonka ensite kwenda ba engineer bonka ensite kwenda ba lawyers bonka omwana asako ba politician ondija be lawyer ondija be engineer ondija be doctor bona bakwatanise Obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushikibwaho at Advance International University Are you in panic? Or
Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fee. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Farats gumtindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwen resform ensiebero toberunji Otwiro inechetengo chokushuma bunasi obuzarisa Evrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery nizakwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kureni kugenda omumisha hishomero ebiri kukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 Ganitano Ogambe na Academic Registrar Evrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuhimu mudu nokora echikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kande cyo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Noyenda kwishikirize kiroto cyawe echo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafiniz Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri
nursing, midwifery, pharmacy hamwe na bridge course. Twine laboratory y'omurembe ey'omwegi ari kubangurirwamu. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika orugendo rwawe rw'obusinguzi na Finis Medical University. Finis Medical University, okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mshanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mshanju ina itano ninga notu mshanju ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tires nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tires empango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Omugacencwire ageshwekeki omwaka ogwo Radio West neja kujaguza emyaka 26 eyasyo mu buhereza kandi abantu batandikire okujikwatiraho obwe bari kujihereza ebintu ebyerakozese omukujaguza embaga yayo y'umwaka erukumanywa nk'ekinihiro aba barimo batandikire kujihereza ebintu ebirumu emiceri ente kandi abandi nibagurra abahagiza ticket ezo kubikiriza kutaha omukinihiro. Mwaka ogwo Radio West nejaguze emyaka 26 y'obuhereza bwayo mu kinihire cyo mwaka ogwo cyesirwemera nkongerei kandi abantu enkunza Radio West nibeyongera okugishagika omnyishenjero kazi wa district ya Buhweju Olive Katwesije Koyechenga no mwahabahire yente okwasa Radio West omwaka ogwo. This is very fine. Antwire nimbagambra omutamwezi ibirezwire tutungira amarwaro mukaga twatunga seed schools konka hariho health centers zinde ziri kwija omuryezo egombora ezitakatungire so ezigombora ezitakatungire ina nazo twetaga kutamu health center 3 nyenda kumwebaza ahabwente yatereza entepango yekinihiro already wose kujaguza emyaka 26 honorable tumunondo gwo kubanza tumwaka gwo kubanza atwire natushagika kandi no murundo gwo nyenda kumwebaza omwizina ry'abantu bagweju akubegente te yagitaweka yagita omwizina ry'abantu bagweju omuringo nugwe gumwe barunje Richard isimbereho kujweterisha za ryaro hamo muri ntungamo na wahire yento kwasa Radio West omukinihiro cyo mwakogo ninyeta abantu amwe kandi agenda timba runji ya hama ninyeta abantu bona bantungamo ninyeta abantu bona hama constituency na Western region yona
nihanga ryona okwija kandi tukajaguza na Radio West abo Radio West kwegama Radio West yerekeye unebasa kuba radio nunji kandi tujurayingire ubwire buri embaga ya Radio West yabo mwaka erikumanywa nk'ekinihiro omwaka ogwese rw'ekinihiro merankongerei kandi kija kuba habirabira na mukaga by'okwezi kwa mushanju omutishayi kacheka ahabwa TV West nde era akiza webare akiza twagumiza mu makuru hariho abantu abari guteganisa ubwo kubyama kandi nangwa bamwe nabamere bijuma okutungo turo bamwe barwire ubutabyama kandi bariyo barwana n'inshongezi nana okubona uko bakubasa kujurwanisa omakuru gitekereki twakuretera umugasho goturo na n'icyo umuntu cyashemerire gukora okureba ngo yabyama kandi yagwejegere Embera y'omuntu kuburwo turo nemanywa nka insomni yo mu rurimo rungereza kandi n'endwara y'abantu batari kufaho ekiro kuretera bamwe bamera n'obujuma nka Peloton okugira ngo bagwejegere no kumbira rw'omuntu gwetenga amezi omwisyo n'ebyo kurya n'okwegura kwetenga no kubyama ningo kuhumuraho gwaza kugumizamo no gukora kurungi konka sho kubyama cyo nikimanyisa ki yujuka ngo kubyama kuruye miringo ebiri no kubyama no kuruhuka karo umuntu uri kubyama kabara kuruhuka so ntugamba okubyama kandi ukabasa kuruhuka so wabyama taruhukire ntibanti manyisa ngo ombiri gwawe washanga nuguri nko gwama nugukora twatagambira cyo kuriya tuwashanga norya ebyo kuriya byinji nyekiro bikuretera omujunge cyakweta metabolism enda yawe nebishasha byawe birarana bikora bitutuka otiza kwimko mukashisha shanga toruhukire oyo no buramani no bura stress I mean no tunga stress abahango nibagira ngo kubyama n'ekintu cyo mugasha hamagara g'omuntu ahabo kuba nicwera kugaruza busyo butafara bw'umubiri oburo kuba bufire no kuboneza ubwongo namazima okubyama n'icyo muhendo kandi kikuru munonga ahabwe nshonga okubyama ni kuretaho okukora gikunji ko bwonko kandi na no kwijuka ninge kitweta memory ikindi cya kabiri okubyama ni kituma ubwonko bwagaruka bwayekora busya tuchete cell repair ogundo muringo okubyama ni kiretaho okukirininga obwonko omuntu gwabana gukora izoba ryona bwene ko kweza kubyama buriyo burofa bwona burwo mbwonko bwawe ekindi okubyama ni kutuma umuntu yaba umubyembera ninga shitwete emotions yagumari emotional stable ninga yaguma mu mbera nunji atagizire ki atagumera nateruteruka bene kindi oshanga nk'umuntu yaborotoro yujuka ngo bwonko bwasibana bukora bene ubwagarika waborotoro bwagumana bukora uzakushanga umuntu yatanika kuyamu oburwire oburi kukwata emitwe aza oburwire bukwata emitwe na stress nayo no bugwire oburi kurwo umutwe kandi bukakwata umuntu bukamukora kubi ohuye abantu bingi ngo bagizire stress yamuretana na ulcers yamuretana na high blood pressure yamuretana n'ibindi bigwire byo bemuhabira ukuretera umuntu yaburwo turo ninga sho kubyama no kumanyiza ombere okukora ekintu nko kunywa cyayi no kugira ebitekateko ombwire bwo kubyama entwaza n'emiceyo y'omuntu ninga sho omurujunge cyo bakweta lifestyle nebasa kuzura omuntu kubyama entwaza lifestyle nebasa kuzibireta kubyama kaje ngo warugaha ombwire bwo mwaziyo wahikomuka watandika kureba za filmu watandika kureba za TV wasyasha mukaga wasyasha mushanju oturontiza kubura ahabo kuba yijuka twagamba ngo hariho ecyo kirungo ninga shamashanyarazi agaguba kweta melatonin agumukama yahangire buri muntu wena kwasa gukora ku rwonko agarugambire bityo biyone biyombiri no bwonko bwawe ngo okubyama kwahika haza ejo hormone melatonin nekora right kwa kubera inyingi ejo hormone erukwiya mu muntu kubyama ibara gukorwa kandi yeri light yeringi eba melatonin neje banyingi egambere bityo kabye binde by'umubiri n'ubwonko eteshayo kubyama yahika okuburotoro umuntu akarema kubyama nekiteganisa ubwongo n'ebindi bicweka by'umubiri okucondoza ndweka ngo abanda bakubyama kubi binaka kwateka hango n'obutagira ubwonko bwawo buterere ninga sho kugira mental health ahabwe nshonga ko umuntu arabe yabasiba takukora ninga ari kubyama kubi obutwomaga ubwonko bwe nibwijagumane buzahigura umunonga kuko kujaguza bwazahigura umunonga aha muheruguretana n'obuzubu oshanga ngo buzubu
bwayeyongera kandi icweka cy'ubwonko n'icweka ikigumire munonga icyo kugira ngo buri kantu ko nako gukora nikacha affecting mbone kikabire kiri kirungi umuntu agira session yo kubyama kugira ngo ubwonko bweye bwo mutindo kandi umukore cyo yabe nayenda no kugira ngo umuntu kwa kuborotoro atandika kuba inactive ningashi abaramani okukora imirimo yashime kuba nakora so shanganito society cyatwataho aronko officer maybe tiyatunga kubyama kurungi yijomo officer cherirwe ninga no byijamu tiyabasa gukora imirimo ye wijano yenda ngo akusavinge tiyabasa gukora imirimo ye shanganito society cyatwataho okorgerera hakitongore cy'ibyamagare cy'ensiyone cya World Health Organization kimwe cyakashatu cy'amagara g'umuntu nakimarira mu kubyama kandi kine kikuru munonga ahabwombera g'umuntu omushweka kitu cya kabiri ntuza kurebe cyo umuntu ayine gukora yaburwotoro gasha kwa Edison Kinene abebembezi ba Kashartha so mu district yambara batongwizo gukora inguto ya akatomo kora bagitemba kandi ekaza Nyakabungo kandi inoburingwa bwa kilometers 14 miliyoni 100 nazo ziri kwija kukozesebwa okushara ninga shokoro muhandogo Kujura abatura imbere y'inguto y'akatoma gitemba Nyakabungo etwene bateganisa konka hati bina masiko ngo biyakorwa nisha kubaho impinduka aha kutamzu y'umushuburo yabo kuronda katari hahagwire njo bagira ngo kwe tukuzayo abo kubana habi tutamutse byere kurwa bwizi kwija kukakura mbwene hati ahibaruterire mwaha ibarukorire hatu ahitubentu twarwa 15 hatu mbastware 15 Guverinoma rumunonga district etakije gukora guverinoma byina byamani motoka zwesta kurabamu koka kururenu gira byina byamani itwe nkabataka basereje terundana tutabe byina tutimba mara munamani gitu shombesa mara mejo na motoka tutabe byinebyo abebembezi barabwira abatura abarukuremesa project za government abwenshonga y'inshumbushano so kibenshi gukora kubokore barutagizereki rutahwire gwenu tsima president Museveni nsime na ba member ba parliament banyu ahagukunkwasa tukarubinga esentezi miliyoni 100 zikiza zikabashara urubuto rwanyu nyenda kutwara mu gishogo kusima chairman wa district ya Mwamidi Dastabaro ahabwo kutamu munonga mani abo kuba okutandikira hansi no kwija aheguru kwandike barahana bwanyuma zikayikomo office yanje na nokuzo ministry kurobinga sentezi amani gakangarga hansi district enguto y'akatoma okora bagitemba okatuhukira Nyakabungo ino buringwa bwa kilometero 14 kandi maziro miliyoni 100 Nenywanisa amagombora gari mu bwizi bwa Altoma Town Council rubaya nambara Stenot gashaka Anita Tkunda Anita Atkunda abantu 1019 nubo bahamibwa akaciko ko bururu aka NRM okwatara NRM bendera omyanye targemwe nemwe omwihanga ryona abantu 1028 nubo bahireye impapura konka kandi abandi tabakahamibwe bwa nyuma iyo kubora bumwe ahabera kwetengwa okweyandikisa okuno kugenda omumisho obwa bari kwihayo empapura z'okwesimba bari kweyongera okuhamibwa aha ofisi z'akakiiko ka NRM ak'obururu omu Ruchadondo Kampala 910 people. It means the ones remaining are fewer. So we have nominated more and we have many unopposed as we gave you yesterday. We are waiting for today if we get new unopposed. Inabanyishengera abatwiro mu ntebe kandi bagira ngo bacinama no kukunda okukumza mu bashokera abantu babo no kutungura ihanga. Inababire bazire ngo forms ntinire kuzigaruza konka forms nazireta abanyibanda kandi naye simba kandi obwebembeze na burugaro ruhanga ninyesiga ruhanga yakozire buri na hati naza gukora ne project sezibatiro mu National Development Plan 4 ngo kutamakinge nguti ibiri rwa Kafunjo Chitwe kwata Chikagati rwa Chitwe Rukoni Rwoho Uteraniro nkashoma primary nashoma O level nashoma senior mukaga nashoma university ibipapura byanje byone biri kwetaga ukwesimba aha level zone byine
abarikwesimbaho butya nibajanga akanuko kwire okworeka ngu nabo biine enteekateeka z'amaani okutaho empinduka y'amaani omu byanga byabo kongera kubashaba obushagi bwanyu ahabwa entebe ya National Female Youth Member of Parliament kutwarira akaryitu aryino kuza kandi kutari kurutwara cyonka mwiteka good leadership kandi good leadership ikabahereza good transformation of society. Okambwa kwabesimbere nukugumizamu kandi kwasigaza ebiro bina kukahwa gasha kwa Jime Muhumuza. Jime Muhumuza twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agandi. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burenge rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na Ministry of Health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma ko kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakachiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemo Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cap.sc.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Mazina ganje ni Agirembabazi Emmanuel, gano ya Yamarembo Trading Center, Chamunga. Tukora n'amashanyarazi ga fresh solar tubikorire mu kumaro kwire bwingi akube nyuma ho tukatine amashanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari konga twiza fresh solar kuyizire twateka saruni Mweniwe owa saruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyine maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora amagoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiri kukira hotera, noti munana noti, hashatu na mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni itano, eyabusha. Looking for instant excitement?
The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Muzeeko abadde omulwadde katoli ku ndongoozi nna nanywedde kano kaaluvera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutoolo okolola okotyongo kakwata kano muzeeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 001 Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushobozi n'oburambuzi ebirabi na mushanju byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanju omwagogo omucyayikaceka ije tugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunywa no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanju notemwe anana mukaga shinana na mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanju ishatu anane itano noti ishatu 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing castles swimming train na sakasabwa abana cyazire kutambira abisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate nishirinje 200 no kureba nyamisha nishirinje 200 abana bishemero hona ni 10 otaferwa omulabi waffe omulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo abange
Rika Muchuzi Mix kwe kudiwamu kwa buli mufumbi na afayiro obulamu bw'abantu be w'envaazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduuka gonna okwetoolola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Ankole College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende ngolooza byabafere. Kale ano ssaawa iki newafugiriza kintu kituufu kituufu isa n'asanyukire kuba n'adabu naye nga kendi kuwulira zinduulu dda. Kale sita 165 680 # ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I would rather travel with a tripod than travel with my retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and Go TV channel 303. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Goes absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on Supersport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. My name is Farida Nassas. I'm a client relations officer with NIRA. We will be taking part in New Vision Group's Bride and Groom Expo. So this year, specifically, Ugandans know IDs have expired and we've started the exercise of renewing national IDs. So at Bride and Groom, NIRA is coming with all the services, but most especially want to appeal to Ugandans who have never registered to get a national ID in, and those whose IDs have expired, those whose IDs are about to expire, those whose IDs are lost, to come and renew them. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Ekirango ky'omutaano ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics kikwatanise na Ministry y'ebyobwegyese n'emizaano kitebeekanise okubara okubeesire baseline education census 2025. Okubara oku nukuza kutwariramu amatendekero goona mu ihanga aga gavumenti hamwe n'ag'abantu buntu nka pre-primary, primary, secondary, vocational hamwe n'amatendekero agahiguru. Okubara oku nukuza kutwariramu abeegi, abashomesa n'ebizimbe okweraho omu ntebeekanisa n'ensharaho omu by'obwegyese. Ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics nikiteerera omuranga abantu boona bakuru b'amashomero n'amatendekero agandi hamwe n'abebembezi ba gavumenti okukwatanisa n'abarikuza kubara. Omu muringo gw'omutaano ekitongole eki ekya Uganda Bureau of Statistics nikiteerera omuranga abazaire b'abeegi boona okuhagira entebeekanisa egi obwe barikuhamya ngu abeegi nibamanya obu bazairwe biine namba y'endangamuntu narishi learners identification number. Okumanya birikukiraho teera esimu ezi 0772 93 36 28 narishi 0743 78 71 89.
byarangwa Dr. Chris Mukiza arakurra ekitongole eki kya Uganda Bureau of Statistics. Otweraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranywa mpora naryona birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba kya Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhorsel na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero Batteries omuhorsel na retail Comet Oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika kya roller kirakoze za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 218 erizuba nza kutayire cyaro moviti utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omushipa kimwe enganda zoona zikaziranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka y'okunabisa abaana baabo omwana naabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashi ovacado papaya moviti okweyesiga izooba lyona. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Nabaramusya ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwinga n'emitwaro 25 nibafera muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka. Iki nikinyararekeriza ahabo ko butandezi nizibasa kwerinda. Pichi nizikozesebwa munongo muri Afrika. Omushabazi ni woro kuvuga mwena mujware helmet. Yitegereze je umuhanda hamwe na motoka zirimu utakaza hagati sigaho akanya okuruga motoka ekuriyo misho wabo uri ha muhanda kuraterebera jiru ebiru kwebwa twena turi namagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Omakuru agebye mizano eminyeto yashabwa okoze sentaranta zabo okukora ebintu byentunguka bitu okutarukuzikozesa ebintu bitine mugasho okushaboku kwahebwayo Dr. Mwesigwa Rukari obuyaba nabuganaho abatezi bebikonde hamwe n'abatezi b'emijeri. Dr. Mwesigwa Robert Rukarore MP Mbarara City North owaba nabwabwanaho timu y'abatezi bebikonde n'emijero korogo muri Mbarara City Kickboxing Club bebembirwe Ausmata na Titus Tugume yabasimo okukozesa gentaranta zabo okutungura ebyemizano mu Rembo Mbarara. Rukaraba yabashajika na miliyoni 2 okubakwatiraho kwetebekanisiza empakezi bariyo nibaza kwetabamo kandi yahiga eminyeto kubakozesa nk'ekyo kureberaho kukozesa gentaranta zabo kubasa kwetungura. Ninda kwiga abanya-Uganda kugira munonge eminyeto aho ruhona twegera hari Mbata na Tugume n'abandi kwenda ngo internet zetu zihanga yatwire tuzikoseje okukuza emizano nkeje ya kickboxing kandi gumwe na gumwe okwebaza UPDF okwitiriza amahegayo kukoza internet yaboje
ombya kickboxing kandi yaraganisa okugumana abakwatiraho tugume nambata barya kweteekateekera empaka eza Battle of the Championship ezirabeho kwezi kwa mushanjo aho tugume arije kuritana Abdulatif deyongera okuruga muri Busoga rero wembata na iteekateekera kuritana n'umunyakenya Elvis Okero aha rukobo rwa East Africa. Talents n'abazire abamwikiriza abana abanyabine talents bongera kutujoininga ni twine discipline ya manu munongo waba training notegwa kufuna discipline nibanza kusima munonga honorable Rukari kwemerera amana giyateka mune mingi munonga agiyateka tiyagateko omunakeje umurimba yagateko omu western ako ebite ngibi twita ringi kukaje turingi naza kuchikora cyeta ngenda gukora fundraising no bano kose no wa president za kuchikora icyo immediate cyereka ngo at western twaza revenue aliyanko kutona misumari nzo mulabo mseke nkoko kutona misumari katije tulia nde Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire. Ram Edwin umuganda g'ibyemizano timu z'amashomero Eliantare School hamwe na Bweranyanje Junior Primary School nizo nsinjire mpaka zo muzano gwa Scrabble ahabwe cange cyabugwizuba omuzano oguzanirwa hari Intare School. Bweranyanje Junior Primary School garice yasingure mpaka za Scrabble z'amashomero ga primary agicanga cyabugwizuba. Yontare School singereza abaryansi y'imyaka 19 bwa nyuma y'abazana babo kusingura umumpaka zetabirwemo amashomero agara mu Mbarara High School, St Joseph's, Kashaka Girls, Shema Girls, Kitabe Seminary hamwe na Good Shepherd. Abazana bakoze kurunje batorine kwija kujokera Uganda umumpaka za Africa yone zirije kuba mu ihanga rya Kenya mu kibuga Nairobi. Basa kusimba Scrabble Association of Uganda bo kureta umuzano umwihanga kandi ukishira kushuma ground kwata abana bato Scrabble umwako gwa hwire Bweranyanje Junior tukaturi champions ba Western so far aitwika expecting na mempangu ni ndeba be abachebembire so nyina masiko minje munonga kugira ngo icyo kikopo ningaruka ni defendinga omzana kuri yon kukora Western region it is what n'abana nshanju na batano. I think the best number we've had so far kurugira okugenza nukura nitwebaza amashomero aga supporting this game mashomero gabenga koraje all around kandi nigo tegamisinga zo hatinka primary noreba ekizibuti abokukira muno kuzana competing n'aba P5 P6 P7 like Bweranyanje eberi champion primary football myaka 3 mu Western region. Umugandi ba champion b'empaka z'ikikopo cha Ankole umwaka guhira barubirizi district nabo kwija kuritana na timu ya Bushenyi mu ruzana rwa quarter final oru kwija kutandika kibanzo kwezi kwa mushanja rwa kabire sande rwija ubwa nyuma yo bururo bwa kwatwirizo bo mu Mbarara sinje atore kejoti Buhweje abasingire mpakeze mu ndebere kuratine nibija kukwatana n'isingiro ntunga meine Rwampara kandi mitoma naija kuzana na Kazo district. Rubirizi kitwire nicubaho kutukuzo wabo it is either a draw or a win. Nangwa na edition ni eje hwire Rubirizi kuza kutwara ikikopo ikatera Bushenyi they are the champions. Kubiziro muka tutwagire kitwaboreka. Mwene mu edition eje 4th edition twina masiko minji ngo ikikopo Bushenyi ekiroho kandi neza kuchitwara akaruka gakakwata utumanye kutera kandi Bushenyi no tuza kusamba nayo konkampesi ga kugira ngo on record kandi kimanya burizo Rubirizi tekaterwaga Bushenyi umuko wayo kuchabe kibiro last edition bakishanga kuta finals Rubirizi ya Bushenyi this time around kategereze kirize kurugamo buri omwe naye hayanagira ati umuntu nince mubaso Bushenyi najatinga hogo mwaka no gwanje akarura kandi kakariya ka Rwampara nazana ntungamo
ahabwa TV West and Aloysius byamukama hamwe na Ingrid Natukunda. Nyamakuru bitu kuba wakunda kunajara ninjwe kwaba Bright Suits mbashangwa aho mu rembo rwambara High Street omukizimbe cha Grand level namba ya 2 room namba ya 5 no basaniwe kubashira makuru agacencwira agecire cyawo no twagahendera wanaga ku sound Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian wo rumo rwo bonero twendezo kurara kurunje. Eshaha zabishatu zechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks.